You ene ye dakase ma LARTEH. Say yere pa yang ODWIRA 2025 hontoma. Mi bedi ade a record 32 years. Na mi hu da mi ODWIRA da. Mi hu da emri bia mi ODWIRA. Ti me ODWIRA anka mi se mere jai, but me ahemfo say debi. So upesa we yesra kwa. Yebesra. Indeed this year afe yusu ODWIRA no ebeye ODWIRA ye sronko. Enunti na yehia sika no. Enunti ina yehia sika no. Enti obiara a wanfa sika mba na opese o ma yang ODWIRA no ye ODWIRA sronko a odufia anfa sika mra. Me to me launch for appeal for funds. But me say obiara anfa ne sanction kotokum. Obiara ne aboso biara osuka saka baboso enyine so bitam ba awro okotokute ni skate ni enya eni nyama dayo you mi bedi ade bakon adam ani so eni asumdwe emre bia me ka ho asam mranti na mbaba ba mo ho o se nana e di mayan kwan ne yanko mi se dabi me mambo kwan e se asumdwe a ye hwehwe no ye benya at all cost nambum se tho na pesa wo de wonsa she ye nganimu a ye beka ho asam say na minya mbranche ne mbaba a woye ahemfo ina ahemia fo but FAD menya bebre na yere mpese obi beba wa be say yen asumdwe ye pe asumdwe nambo sa wo so wo pe asumdwe a makasa bre edubra esese asumdwe no etwamu a me de mefi krom ha na mama ho kwan se wonhwe na sa asumdwe a obi pese anasa nkrofo bi pese bo sai no na wo twe won aso kakra ama na won twe won aso kakra LARTEH ye kru ebien LARTEH AHENEASE LARTEH kubase na LARTEH AHENEASE ina Kristo sombae enti nana okanto fori e odikan okoje asase ma Kristofo na abujonsomfo no wo haw e Kristofo enti oje asase efi President Junction wa kopem Salem enti odema e Kristofo ufi kubase o ufi AHENEASE o kotra ho nanya wasumje na fasem unyame enti eho ye free zone and you obede and ye obede na say abakwasem wo kromu ano ya yira if say miyawa ne merema a wo kromu ano on pe adusua na so wote ho na wonnim wo kromu abakwasem a na wade ye mobo enti afiso ye de asumdwe be twa ODWIRA na Benkumhene metra pakam wo manfe metra pakam wo tutu metra pakam wo obosomase abutachi mampo ne mabatra pakam wo LARTEH AHENEASE in the LARTEH kubase yeah
information. Ah, Meritremu as a AHENEASE hene, Meritremu as Benkumhene of Akuapim traditional area. Bra, what you share, the piano 1733. And now, AHENEASE fu di kan kuji di bia. Na sa di bia ni yesum. The nending bisine na yebe koso esum na Benkumhene Okoo mamu aya kraba hwe yan school hu nsam doso ye wo teacherfo mmea ni merima okrum ha ba ahobofo mmua won ma yan teacher wo ma enti se mbofra yi koye sohwe a na wonam 0000 ya dia mobo yaw na so awofo so wore mmoa yan so yerin tumi nhwe wo ma if say wo betuma ka kire say bra mere wo me ba no woni me na wo na eyiye latafo mmea enum kasa woko school mu ni teacher fo kokon you ebi abamanem wan hwea woni teacher fo kon if say na bore tie wo ma minanom mejanom minuanom mmea ni merema ODWIRA 2025 no na yeri fiasi na nhihye a committee a me power na me de okukuni jebe kwame si anim we yenwie ye yentwa ODWIRA ye na mbo niema wo ngaye a wo be daddy ODWIRA mu no ebe yo bia kono you ODWIRA ye abusonsom ODWIRA ye ade Akuapim trans na washisha in 1826 August mu after the Akantemensu War. You call Akantemensu War in 1826. Na niema ye gigi fi atafo isano ye de bai na hu yehu inti Akuapim wo frɛ Akuapim no mo kan se won fa niema no mra na yendwira enti se wow wonni nia wo de betwa ODWIRA enka se wo betwa ODWIRA ma te se ngrofo bi ni number bi na wo se wo betwa ODWIRA this year na den na wo de twa ODWIRA ne abo de twa ODWIRA no nyina wo yen ho nti den na wo de be ye wo betwa ODWIRA nti wo nyae won pe be bi tra na won hwe afahye a eye ma won na won ye but ye be koso atwa ODWIRA eye Akuapim kan ansana ODWIRA baba no na ohum na ye nenanom itwa na ohum ye ndedifo afahye bra wo hwe omanso but ahini bai no ohum ano abrese kaka kra enti latafuye Benkumhene yere twa ODWIRA na yere kai akude a yene nanum ifi Akantemensu bai na Akantemensu wododwa last recall nkra last petrol dump on the right eho ne Akantemensu yene nanu koi kokwen ma what the niema be break by enye no nko latefo adi akuten wo niema ahrupi mu ene America wa ha obi ate 1896 ina nankashwa akrufio rai the second inipa
2000 Kumasi Kokwe. Ma watchere Prempe the first. Ma work Zildon. Also, Okoo sales. No what in the Sierra Leone in the first instance. And son Abrafudin who said, if he Ghana was Sierra Leone, a quite and Santifonso de Quam with human away into one share or Becon Akugeno. Into now what in the share Pumu was his shells. Indian Ocean, moon, na what in the quay. Nananum, Mejanum, Ea Mumayan Kai, young Echi. Yang kasa yang kan kware prempe watchere prempe kwae no ena ya sanzwa there is nothing whatsoever in a history awaka say ya sanzwa anko wo bia na mbom ya sanzwa story kodem asante meremba say what ho ena abrofo abekire won hene na yes and there is nothing, I'm saying it, said there is nothing like yes and war sending ankrofo nam a wokeka you your queen inya na ehwe latafo nya bo hwe na nakrofo wra out to say being and the medal I watch you say the king of LARTEH if Queen Victoria ho in what by a 28 and what the bar Ghana and then Gold Coast Aseha Latahine a na nakrufi all right or to say being and nana manticoli crobo udumase one benu na wonya kakra wa ha wonya 2 wa ha na nani aka ni nyina wode nyina akọ north if say na north ho mmerima wo ho won obedi saa wo no mu akochen enti misi na akrufi orai a o chiso ebien no ko Kumasi wo na ne abodi ne the medal pure silver medal from Queen Victoria. Sir Moshe me ODWIRA photos ya mo say na many bra na me say na baby a me penyifu di akwahye no me bre ansa na bode ma me ansa na ma share kakra just once in a year me share we are na waje akwahye 1896 medal no e horse say ya it's over 100 years. Over 100 years. They say, yeah, me catch a message here for what my mom and my share. Near to Subu, Mejanum, Minanum, Madame say, or near my year, ama Latabang. You, Mr. Monfa Asum Gray, Mra Latamang. Na Obiara also on pay Asum Yuno, Mamma will be an LARTEH. Yes, ye pass me gray. I saw for Mumbom Pie Muslims Mumbom Pie Maya. Namubom Pie na Mon can say, Sena ye can't dano. Obiara on pass me, you know. Nana Mefanungo. Nana Mefanungo. Na one children. Asumbia LARTEH enya efi county nyina isori bebre okrum ha na mesre ibebutu adai enne na America ibebutu adai Orthodox churches Anglican, Methodist, Presby, Roman Catholic ibebutu adai wotumi dis mrano so na charismatic churches wonam Vichiri woni asore dan na woye noise afi so de yerema won ye noise woye noise a ye be noise ehia won na hwe ne akuro ne ye ne dia ese wo hu se LARTEH wo asana sa nsore ne ba Muslims fo so aya woye what ye ngase ma woye bibia me
nia mi hu no wo Muslim ye papa Garba sabre na me ko school small boy na ne yire chiwa agau kose ya na ne yire chi agau ni kose na sei yenye bi ndibo krum ha yenye bi ndibo krum ha latafu ni mu aduan bia nua ye fufu na benkwan na eno so eja me nka ze mi di pa manage ho pa enti aduan a yen ne nanom nua banku dokuno kongonte aprepensa eyinum na wonua ama skufu di ma won aginu bai misre sa nduan no mumma yenkoso nua na mufra enya aduan pa edi nyoma de wonton wonua wo fie na yedi na nema maka no na de wonua abonten nti skufu tumi di ya enti minanom mejanum mesa merike yi ba mesa kabio me say mia a wo digwa wo kwanhye no wonyina nkwa gwa no so wonyina nkwa gwa no so na sa wo ankwa gwa no so na me butu adaya o ebe hu me say obi ankwa gwa no so afei wo a wo gwa no so na nkrofo bakrom ha beton nema na wo opam wo ha won hwe ne yiye nema bo ya din wo krum ha nema bo ya din wo krum ha enti mufra me awofu ntumi nto duan ma won ma ese nema bo ya din wo krum ha enti agwadifue enne me sramara mo reduce more prices ebro a woton beans a woton ukọ dodo a ubenya bi 8 cedis uba krom ha 15 cedis danks sika na mohwehwe danks sika na mohwehwe egwadefue mese se want wo ne ma hwa wonto wota na wanya sika da koto foforo no abeton nti emri bia na wo ne ma woto na mbo sabo ma gwa no ekosoro na esi ho a wonya sika mfa nko adosho ya ini nkuraka na esewara esre eyiye me ade a misre eye ma alistre baako misi miso mekura na meka se mun yi mu ne maso mun koto ade eye sidi enum na ma beton no sidi dunum wo krom ha iwe eka nkrofo nyina wo krom ha eka mo ho mukrunum nyeska mfa mam ebise niema moton no ne boya dendero ya na hwato mimpese obia beka bedi intro akyereme akwaside bia me no manhia na abebebi beka kyerem se o woton niema wo gwa ho na se wo ade ngwan se niema na ade nyina osu se wakan na magyatum ade chen no me ko around me ko na baba no automatically enim ho oreton paya onipa o se ngrofo ton niema wo kwan ho nti mimpa mo no no ono te ho oreton paya memsa na hwe na me jemi di se next time obaba abekasa bio na me de ne ho ache no you mangaze mundigwa na munyeska mfendidi mfanhwe mba nambom
Mr. Nambum Munema Buya Deng Dodo. Ibin Mama 1,000 series. Ibin Mama 500 series. Maybe a chance in Ibin Suma 2 series. Yeah, Chairman, Okunini may play 1,000 series. Now, one try now, some we are. TV. Experience the thrill of TV.